Anya aya. Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil ka dagiti politiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsussutil kadigita kaunggan yo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Runiti ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawaan lang. Hello once again. This is Ina D for Anya Aya program, only for RPN DCRL 639. Apakas dime. 639 kilohertz, itipihitan tayo guys. Itatang aldaw, ituloy tayo digitay. Nabinbin, yung mga nabinbin nating mga topics way back last week. And ituloy tayo ito nga kitaan, what are these things nga kayat tayo nga mapasamak iti biyag tayo. Diba? There are things that we want our life anakadi iti dagiti magustuhan tayo, anakadi digiti kayat tayo nga pasamaken kunay na anakadi digiti kayat tayo nga aramiden. Kaya ti panagbiag tayo anakadi dagiti kayat tayo nga magunod kunana. In connection kadigitay pas nga topics tayo. One episode, one topic kunana ng agigreet tayo man pailaan kadigitay kakabsat tayo. Iti multimedia, all of our friends in the multimedia, iti TV, iti commercials, iti radio, AM or FM. Hello, kada kayo amin. This is Ina D for Anya Aya, Dakwela ditoy. RP Building, Baay, Batak City for dati nga road programa tayo nga Anya Aya. So, nimbag nga aldawyo gagayem ken kakabsat at datay man nandito itapno umay tayo mangliwliwa ken mangted iti informasyon mangted tayo kadigiti nakaayayat, very informative, ano pa ba, very entertaining, dagiti positive thoughts, our positive vibes, ken dagiti mga kuro-kuro kung ano po yung gusto nyong ay itakal natin on our program, mabalin tayo nga aramiden deta. Because da kayo amin nga mangtagtagiben ken agbuybuya iti programa tayo nga anya aya. Kayo po ang bida sa buhay namin. And without you guys, haan kami nga napan iti kastoy for almost 4 years, 3 to 4 years, nga adda kami iti multimedia. Good morning, manang Mary Jane Balagat. Kaya kamay, kitain taman dito, filter ko. Let me just see my filter, no, ano tinapintas. O, kasi napintas pa deta. Di nga min. Good, hello, King Ka. Have a great day to all of you. Agbuybuya. Mary Jane Balagat is watching. Tilas nga topic tayo apo ana digiti kayat kita o mapasamak ti biagda. Some gets to think of a big house. Some ti kaya daket magkaroon ng mamahaling kotse or even some ti kaya daket adut ma-acquire nga jewelry. Ado ma-acquire nga posisyon, the power to be in a position nga iso dapat agbeling nga powerful. Some wants to become politician, dapat di kita naduma kaya dapat mapanda travel abroad. Adamat di kita when you go for psychological or mental or holistic kaya dati, they want to live forever. Some wants to be healthy.
kunada. Iti met sa bali, iti nain emosyonalan, some wants to have a best friend. One single best friend in life kung kunada. Ituloy tayo, itatangal daw, let's move forward, let's start it with, ano deto yan? Deto iti may sa, ituloy tayo guys, di kita magustuhan da, nga ma-acquire, kunain na. Lifestyle things. Ano dito yung lifestyle things? Ada di kita material thingsan. Ada di kita health-related things nga kaya tayo itibiyag. Itatama lifestyle ko na. Ano ti lifestyle? Dati inal daw tayo nga panagbiag. Ano ka diti inal daw tayo panagbiag? Ano di iti pagububraan tayo? Just like me, Inadi. Ano ti lifestyle ni Inadi? Of course, everybody has a lifestyle. Ada dati inal daw nga routine. Ano tiling niya ti work ko? I work at the multimedia. Di ka di nasapa nga ririing. Ti lifestyle ko is kape, kape ti bigat. Ti lifestyle ko is mapan ag bathroom. Yan tatay kwami sa kanto agdigos iti medyo mabayag to freshen up your and to perk up your feelings sakbay nga mapangka agubra. And then lifestyle ko na nang mga kastakat your work, when it comes to your food, di ba? Apay naka-jacket ka, kuna na ni Mary Jane Balagat. Yes, of course, naka-jacket ka kasi 15 degrees centigrade ti ka lamniis na dito studio mi. Mang Mary Jane, it's 15 degrees centigrade or Celsius dito yung kwami. So nga, nakalamlamniis. Nakalamlam ni is ito'y uneg. Jamat kayat iti malamlam nien kabsat iso nga dapat ag jacket tak, di ba? Madimat no naka-jacket ka yan ti uneg iti TV station or radio station, and every station gagayom kan kakabsat iti radyo maperdi ngamin ti sistema, maperdi digiti computers, maperdi digitoy lights, maperdi no napudot. Siyempre, maperdi mo't dito artista iti radyo kung TV amang Mary Jane Balagat no hana nga ag jacket, di ba? Nakapinpintas may dito jacket ko. Hello to you, Arlan Pasis, Captain Pilot. Arlan Pasis is watching, and so with Houston Greenlee. Hi, Houston Greenlee is also watching. Kumusta? Hello, Batch. Madlaw mo, Batch, nga medyo hoarse and husky pa ilaang deti kwak, my voice is still husky and kinda adapela deti cough. Meron pa tayong konting kasi, but I'm okay. I'm getting cool. And I'm very relaxed today. Where are you, Arlan Pasis? So, there are things, di lifestyle. Tipay lifestyle mo, where do you go after work? Anong ginagawa mo right after work? Do you smoke? Do you drink? Kasi jay apo, di ba? Ano ti lifestyle? Ano ti fashion mo? Ano ti kwam? Ano ti what do you wear? Are you into the bling-bling type? Ano pa? Ano di kita pa? So, let's hear it from our survey. No, Ana, what are the 57 things people want in their lives? Kung ano yung mga gusto nila, whatever, these are your lifestyle things. Kung dito timbagana. First on my list, with the family bats, hi LM, hi Cecil, and to the rest of the Pasis family. I hope you are all okay and you are all good. First on my list is this one. Kaya't gusto raw nila to start every morning with a leisurely cup of coffee instead of a rust-chugged one. Kunain. Di nga agina natin datayo nga dapagubraan na nga sang kabasit, agina natayo. We need to take a rest. Dapat agrest tayo Agrest tayo, ano ti oras ti pa nagrest? 9 or 10. According to Doc Honey, dapat by 9 o'clock to 10 o'clock, you are already sleeping or adda ka di bed mo, di ba? Hello, Ojin Kena sa Kokojung. Kumusta ka? Kuna ni Doc Honey, dapat pagdating ng alas 9 and alas 10,
dapat you are already in your kwarto and then you are already resting. And the rest is, mag-rest ka na. And then, your melatonin is very active. The melatonin mo, these are digitay na ganan enzymes or kwa iti bagim nga rumwar iti bagim nga kasta which makes you sleepy. Digitay melatonin iso dati mangko kada tayo nga maturog tayon, and we need to have a beauty rest, our beauty rest kunana. Kano nalabsam data nga pinagturog mo, iti 9 or 10, wala na yung melatonin. Kaya hindi ka na nakakatulog. Magkakaroon ka na ng insomnia eventually. Also, drink tea because ka na pag ganyan, di ba? Tea because your prebiotics and enzymes, kunana. They want to have as a leisurely cup of coffee. Kaya na nga sa uwan, you enjoy that cup of coffee together with your pandesal. Haan nga ras. Hanga dati, ni ala ni mapanan ti oras kon alas 7. Kat ti ababutag, kat di school, kat 7:30. Kasla kuman ni Ma'am Ojin, di ba? When no, ala, inakon, kat ag-commutak pa. Maditiraras. Ado malipatam no raras. So take your time, relax kunana. Ti jeti kayat ti may nga tao, deti adda relax. Nga most of us in these changing times guys, deti kwan, masyado na tayong very rushy, masyado na tayong very particular sa ating pagiging masyado na tayong nai-stress out sa ating mga sarili, sa ating mga work. So we need to relax. Relax. Ubusin ang kape, a little chat with your friends, iti Facebook, update your account, update your loved ones, di ba? And then, take a sip of coffee in a one world. Kuna na nga, let's sit and talk a while. La 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 la, la 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 la. Kuna na nga, may sanga commercial iti kape, di ba? Another one. To travel the country kunana in an RV kunana. Anat RV itatayan ja maala. Basta dati RV is I think a vehicle where hindi kita usaran ta artista ti kay dakanukat ada RV na. Ti amin kaya ti tao nga kasta even here no agtab-travel kan ada CR mon, ada pagiddaamon, ada kitchen mon, ada ref mon. May isang sasakyan yan na merong lahat. All the amenities are there. Ada di aminan, ada dete microwave mo, ada oven mo, napnumate, punong-puno na rin yung punong-puno na rin yung ref mo, ada dete mabalin mo kati ag-bake, agluto, and then iparking mo to tayo, iparking mo to tayo, Yan pa namon guys, and then i-take ang maturugan. Diba? Dala-dala mo ang bahay mo, digit traveler. And I wish, diba, bongga, you are traveling in an RV. Dati pa, this is very American. Mang Leilani is also watching. This is very American. Have satisfying regular sex. Deta timay sa nga lifestyle, nga kayat timay sa nga tao. We need to have, wish tayo detoy on our bucket list, kunada, titatao is, they wish to have a satisfying and regular sex. Manutawin ni Ina di ba? But, I also wish to have a satisfying and regular sex. O, di ba nagmayat? Iti Amerika apo, or even iti Pilipinas, aside from food, shelter, and clothing. Hello, Ma'am Leilani. Hello again, Ina D. Kunana. Aside from food, shelter, and clothing, anakadipay dagiti masapul tayo. We also have our emotional needs, psychological needs, our physical needs. O, encompass na deta, di ba? I am fulfilled. Ana Karenina Benoma is watching. Yes, fulfilled. You need to have, kunana, a regular and satisfying sex. Kunana, di ba, Clayton? Iso nga ni Clayton remained to become a virgin. He was born a virgin. He lived a virgin as a virgin, and he will live forever
as a virgin. So, ang ibig sabihin yan, Clayton, you are a living saint. Hindi kami. Ay nako, hindi dyan. Kasi ti may sang amin, satisfying and gratifying. What is a satisfying sex? Satisfy your needs. Hanla nga isuna ti dete na pagustuhan. Hanla nga isuna dete nagganas kunada. Si kamo la nagganas. Si kamo laeng ti nagimas kunada nupakat. Kaasinak pa iya, I pity you Clayton Sinay because you are very lonely. Awang ka ti sex na ni Clayton everyday. Uray ananga anapay. Ananga ti mapasama ken gayam agawid ka tapno ito'y Pilipinas, ma-fulfill mo and you will have a satisfying sex life kunana. Di ba? Sino mangibaga nga di mo kayat iti regular sex? According to sex experts, ti regular sex is nga kitaan dak. Di ba? Manutawon kon. But awake, alert, alive, enthusiastic. Uri agawid nak awan tumet lang kunan. Sample man sound te satisfying sex kunani Ojin Kiena. Siyempre no satisfying sex ate kuna long nga bueno 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 Of course, kung ano mang Leilani, you have to satisfy yourself and your partner to have a good relationship. Agpepeso, it's not all money, it's not all financial, it's not all di kita na imas asar-sarita, it's not all the food, it's not all the big houses, but you need to satisfy your sex life. Diba? Di kanto awalang ka plastikan, di kanto agpupungtot. Iso nga forever ni Clayton Sinay is agpungpungtot. Di ngamin da kayong agdengdengeg itatanga aldaw. Di ngamin no awanti no hangke mapagustuhan ket kurang na lang agwala ni Mr. No madimet na paganas ni Mr. ni Mrs. no di na natira dati titiraan na, dati iimasan na, dati kikilitsan na. Di ngamin agpungpungtot. Agpungpong tutno kwa deta tao no hanga mapagustuhan ti sex na o take it from Mami Mabel Rubio, di ba? Ma'am Ellen Ballesteros is also watching. You need to satisfy your sex urges kunana. Aglalo ka digita da asawa na, da jojowa na. Pakawalan mo your yung mga inner desires, kung na inner desires, kano dati makaaram ka mat agat, ibagam nga makaaram ka, tabaka kiti sa balim adungdong parmud ta, baka makapanunot ka pa iti madi. So we need to have a satisfying and regular sex. So, damagag tuman, kidigiti sex therapies, how regular is regular? Good afternoon, my dearest gorgeous Ma'am Lea Peña from Solsona and Bangi. Regards to our the Patriarch of Bangi in the person of Sir Sima II, and to your kiddo, and to your family in Solsona, and to our family in Bangi. Hello, Ma'am Lea Peña. I love you and I miss you. Dati beauty queen, nakapimpintas nga better half ni Apo Mayor nga naka-is-smiling. Inutitiyan mo itatamang Peña kasla nag-travel sa dati gorgeous woman of Bangi. So, DJ Apo. Next, one lifestyle thing that we wish to have is detoy. Not to be afraid of intimacy. DJ matlaang to have a regular sex, to have a satisfying sex, and not afraid of intimacy. What do you mean by intimacy? You are intimate. Do not be afraid of intimacy. Anak at intimacy, it doesn't mean nga it's sexual. The intimacy, you are intimate. You tend to understand each other's needs. Kasapulam nga dete kwa, kasapulam nga dete, you tell him, you tell her what you want. You tell her, no anati kayat mo nga mapasamak. No anang posisyon ti kaya mo. No kaya mo nga da kayo tuktok tigal ba? No da kayo jay bobeda. When no madama nga aglablaban ni Mrs. When no madama agin innaw ni Mr.
no kaya yung agaramid kini jay, or even to your boyfriend when you want to kiss your boyfriend, when you want to kiss your girlfriend, or when you want to have an intimate moment with your loved ones. Do not be afraid to let go your feelings ko na nahan yung nga kayong mabubutang nga mga ibagat to say, I love you, I want you, I want to hug you, di ba? Tok-tok tigal ba ko na ni Chrissy May Veras. Kawan, di ba, Madam Chrissy May Veras? Hello to all the Veras. Iti Abra. And then, pagpaubing ka no ti regular sex, isumet lang nga, nakabakbaket akong ina ko na. Kitain nyo mo, pagpaubing ka no ti sex because, oo, nakakaputi nga nakakaputi daw yung regular sex. According to sex therapist, why not? Maminsan tayo lang agbyag iso nga amin nga pagganasan iti biyag, whether sexual, mental, psychological, or material thing, dapat pagustuhan tayo ti bagbagi tayo. Kunana. Okay? So, mangi-post tayo man. Can we post for a commercial break for for a commercial break, tano makainanaak mo't basit nga agnaw-ngaw-ngaw, takitaak man no anapay dagitay, what are the lifestyle things that we really need in life? Tano napintas lata ti ganganyados tayo, napintas lata ti panangiradiate tayo iti positive vibes every day, kaday ti pailaing programa yo with Ina Z, Anya Aya. Commercial break muna tayo, guys. Welcome to Uwes Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, News Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni-stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon ak iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke ak manen. Ken babaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunod tayo. Tibicos, the best.
yes. Is still with Ina D in the house, in the place to be. Anak ko na ni Dos Ballesteros at da. Ituloy tayo digitay lifestyle things that we really need to have in life. Leilani ma'am, i-activate mo nga mintay goat kunana. I-activate mo kanu dati kunana. Angelita Martin Pucan is also watching. Guys, is also watching. Into no next our next episodes adun to peti mapante pagsasaritaan, but I really need to finish this one topic, one episode ko na. Next will be Dos Ballesteros, ha kung kunada katawa man di kita magugustuhan dano ka when it comes to sex tikwada, pero moreover dito ti sumaruno guys nga kayat tayo nga mapasamak tibiyag tayo to have many children and grandchildren. Very Pinoy, di ba? Nung nagkasar kayo, manuntong mga apukok, manuntong mga anak ko. I want a team. Kaya't ko timay sa nga volleyball team. Kaya't ko timay sa nga basketball team. Kasi day, di ba? Parang gusto ko ng isang team nga puro babae. Ayoko ng lalaki. Kahit ti lalaki. Kasi naluluko da. Some gets to tell me that. Adamo dati, kaya ko ti puro lalaki. Tsaka ti babae, armandan to. Depende, paano ka, you cannot choose. You cannot choose your yung mga anak mo. You cannot choose no anak ti kids nga itad niya apo Diyos king ka. Unless agpa in vitro kunana. I think it's in vitro. In vitro is the process nga adamay sa nga babae, adamay sa nga babae nga isuda ti pangitudukan na di surrogate mother kunana. Surrogate mother. Siya kuma agpartner kami kini Dos Ballesteros ken ni Clayton, uno namang Leilani. Whether you are straight or you are lesbian whatsoever, katang kay makaanak and you cannot have anak, mabalin kayo nga agusar iti in vitro, and this is kasta napasama ka ni Corina and Mar Rojas ni sino nakimbagi kidete sent son by Joel dati nakimbagi iti aficionado DJ Joel Cruz nagina multi-million ti binimbayad da may panggap DJ suragasi adi mo babae agpasikog nga inalada DJ semen ti duwa nga tao impanda jay. Iso timang concept ki dijay. Nangina, di ba? Anak ko na to have a lot of grandchildren. Joel Cruz. Nana, addan to i-share ko man kanyam tundudwata. Anak sex kasi nana, jakpay na usar jay lubricant kunana. Kato sa rin yun to kini Kyle nga Canada, si ka Dos Ballesteros, agdendenay kamay nun, agdendenay ka man nga awan tigayem mo anak sex na kuna ni Dos Ballesteros iti plantito nga taga Barangay San Marcelino Sitio San Jose manutawon nan ag 30 nga nasurok ni Dosen ket di na kano ammuno anak ti sex ket di na kano ammuno inuti ti pangusaran na DJ nga lubricant nga inted cooking kwa na idikwa. Imagine ng DJ di ba? Elena Tamayo is also watching. Iso nga sa tidaduma kayo dati ado nga children and to have a lot of grandchildren kunana. Di ba? Nagimas din gagayem kan kakabsat ti adot anak na. Nagimas kat din kakabsat ti adot ti grandchildren na. If and only if I have all the means. Ngam kasano nga rod nga agkaroon ka ti ado nga anak no pati bagbagim ket di mo pay kaya nga palamutan nun. No dati bagbagim mo ket di mo pay kaya nga pakanenan. How much more? Where is your responsibility? Di ba? Pang facial na siguro tita jay inted mo kuna na ni Dos Ballesteros. Kadya ka mo ananwen na baka pagimukat na uno kwaket sex lubricant mo di jay inted ko, di ba? Aging kukunamot ni Deti Dos Ballesteros na dumapa pa-feeling virgin agpadadakan ni inana nga anak karenina beno mga denial. Adunto wala may bagakon kada kayon jaka di kita aging kukuna ni Dos Ballesteros kani anak karenina beno madigito di kita tatao nga aging kukuna in national television, in national radio ibaga man ladeta. Di ka man aging kukuna da kayo naka-live hanang anak ko off the air pa lang. Adula ta di kita man aging kukuna nga gagayem ko.
tihed da dita ni detoy anak Karenina Benoma ken ni Dos Ballesteros nebaglaki din ha agbuy-buy dati may sapay nga denial mot nga hangkano na aram ni dati Mark Bonbins Bunso Damaso nga adda ta Hawaii nembagpay ni dati Eric Cruz ta matanggap na. Imalan mi kuma kunana naihanak ka nga kasta siya nga kasa I'm only your surrogate mother. Inanak lang si Dos Ballesteros, inanak ti bunyag. Nung tinanang mo nga talaga, tinangipultit king ka kasi nag-rimwar yan DJ Kuana ni Clayton nga sinay. Tuloy ko stay married to the same person. Hindi nga I mean, stay married and to stay with the same person that you love from day one. Nagmadimot dati every now and then kat agisukat ka. Itatta sa bali boyfriend mo. Di ka marmarnek, di ba? Ada boyfriend mo itatta intunubigat sa bali manan. Kasta proud LGBTQ kuna ni Eric Ross. I know you are and I am so proud to be an LGBTQ also. Kuna na. Ni Dos Ballesteros at amo no anati kuana no LGBTQ no QQQ. Hello, Maring Josie Ramos. Dapat may sa detoy. Stay married to the same person. Nagmayat ay ang sarap isipin. Ang sarap isipin na yung boyfriend mo today, your girlfriend today, your wife and your husband today will still be your husband until your last breath. Because you love each other. I hope, di ba? MILF na ko na anak MILF jaka mo digita jaka mo ngamin digita basta siya nga kastakat basta bakla aklatan Dos Ballesteros kat adu digiti ibagbagada no anati MILF ano ko dete Moro International Liberation Front kunana MILF kunana and de la Cuesta Arimbay is watching. Hello teraketera nga anak-anakak dita ko nga napintas sa rat. Ninya Richie Parado is also watching. Dos Ballesteros, sugar daddy. Kung ano. Kaya di kita sugar daddy ka. Basta sa baklaak. Kat tibir-birukak. No baklaak, no may saak. Nga bakla, ket makas asawaak. Mga sawaak, iti may sa nga lalaki. Taisot magustuak kunan na. Ana bibibiyang ko dito problema yung si Dos. Ape dati titapik mo itaket isok madama nga problema mi ita. Basta ton dua ade bagak tok man kanya mo na kung kunan na. Ato problema ni dito kwa. Dito Ballesteros, Dos Ballesteros. Dito yan. To have many children. To stay married to the same person. Kung ako mabibibiyang ko kada kayo itata. Nunay rana nga. Dito topic ko kat isumati problemain nyo da kayo. Dito yan. Stay married. And then dito sumaron. To find meaningful work. Nagpintas. To find meaningful work. Sa bali dito, satisfying and gratifying and meaningful work. Sa baligay, satisfying. Satisfying because it feeds you. Di dya pag-ubraam kat nanginasweldo. You are satisfied. Siguro, di dya schedule mo ka napintas pa. So you are satisfied, di ba? Makaringgur ka manin. Kung may single, raman-raman latakas jay. Kung ni Eric Cruz. Di ba? What is a satisfying job? Something that satisfies your wallet. Something that satisfies your financial or mental. Diba? Ngam sa bali di jay, may isang work that is meaningful. What is a meaningful work? Something that it has this noble intention. Ano noble intention? You are working not only for yourself, not only for your family, but you are also working para itidagdo mga tao with that feeling, with that intention to help. Hanga dati to help nga, charot-charot lang ang to help, nga ipakitam ti panang tulong mo yan data social media. Kunay na, di ba? Kuna ni Ninoy Aquino, ni Apo Sanggunian Bayan Ninoy Aquino, having no contentment is a curse. Yes, it is a curse. So everybody gets to be cursed because man has insatiable wants and needs. Datayo ti may sa ti tao kat we have insatiable. Ano ti insatiable needs? Di kita hante mapnek, uncontented. Uncontented ba?
or discontented when no whatever, basta ka kontento, that is a curse. Dapat ka contentment, iti work for you to be happy. Di ba? So, student ako na ni Mang Ninoy nga, you need to be contented. Kasi no hang ka contented, you have these urges. Nakatado di kite kayat mo. Nakatado di kite kaya mo, iti biyag. Hang ka mapnak, di ka pala matulkaakan. Ti sidam lang arudon, manok, kaya mo pa iti agsidap pato. You want more. Adalang arud, sidamon, adalang arud, relumon, kaya mo pa ilang agukon da adong relo. Ana collector ka. If you can afford, why not? DJ tibagana, man is naturally has this insatiable need and wantings in life. Isulang no sa bali nga job detan. Satisfying job is something that you love to do but meaningful. Yeah. Kasi at the DJ papanan na you have that intention nga napintas ti papanan na. So that's it. To find meaningful work. Kung na pa'y detoy, to find the best piece of pie ever kunan. Agpepay so deta. It is very satisfying when you find that we are in search. We are all foodie. Hala nga pie deta. We are in search for the best lechon. We are in search for the best pansit. Iso nga nakadado ti pansit. We are in search for the best pinakbet. Diba? To satisfy our gastronomical needs. To satisfy our hunger. Di kitay cravings. Diba? To satisfy our cravings. Kunena. Tatanti sumarunupay. Kunena. To give your dog a really happy life. Di kita adda pepets na. Not only a dog. Follow your desire ko na. Yes, you need to follow your desire. Give your pet a really happy life. What does it mean pag happy life? Timay sa ngamin nga apuntos iti panag-alaga iti pet guys. When no adda alagam, no ana kang kanam nga tao, kas di mo ti ipakam mo, ni kapinakan mo matsiit. Tor naggangal yan, di karabukob na. Yan, di pusa. Ti pusa, api ti pakpakan yung katsiit. Kadi ko mamupakanan, ti sagpaminsan sardinas. No anat si dami di balay, no matter how simple our life is, amuyo amin detang agdengdeng and to all my friends. Hanga naimas nga kanayon. But, no adda ikan nga tidda makigudwa tay pusa mi. No addamet detay madawat nga kuwa nga tulang paburkam de tulang. No addamet nagsisyam idi imbes nga si nga tao ti mangmangan tikwa. Imbes nga si katimangmangan iti nagsisyam ti baboy that is very very unhealthy kingka. Di mo pala ipakanta aso. Di mo pala itad. No agdigos ka, agdigos mo di aso. No adda bedroom mo, adda mo bedroom ti aso. You are very irresponsible. Adda digitay daddu mga makuna lang adda aso na. But they are taken for granted. We have 6 fur babies kunay na ay bongga. Kunamat ni Ann de la Cuesta kunay na find someone who wants to invest in you, see you win, support your vision, and fall in love with you daily. Someone who motivates for you to become a better person. That's it. Agpepeso. That is really true. Somebody who will motivate you. No ti partner mo kat mapanakala iyot utang. No ti partner mo kat tela paggastuan iti ibagbagana. He's not your partner. He was never your partner. And he will not be a perfect partner para king ka. Because ususaran na ka. He's only a user. He's only using you. Because ada nakita na king ka. Diba? You deserve to be happy. It should be a give and take relationship. Kunana. Paksiw for our dogs. Kunana. Monterey. They even have their own shampoos and towels. Amok deta. Sabalin to nga deta. And they deserve it, Mang Ninoy. And they deserve it. Hanga charot-charot la deta. Di kita aso tayo nga kaset sa Solsona and during the time of mami kat, they deserve it. Kasi damat. Aglalapunusan kat ti shampoo. Pag shampoo mo taasom pag shampoo mo nung tila nakamadmadi, ti parte nukwa, no red Josh di shampoo di aso, ka red Josh mat, awan nagbaliwanan. Pero they have life, di ba?
kinatao la DJ nga, ne, dati yung aso amang mga tipaksiwon numang mga nagapuk Monterrey. Agpepay deta. Pepay deta. Amok deta iti partes ti biyag ko kat napasamak deta. Kada kami kadamang ninoy. Kat our dogs are connected to us. Kuna na nga rod. Very cliche nga men are dogs' best friend. Men are dogs' best friend. Dogs are men's best friend. Kuna na. Hi Mary Ann, to my dear Mary Ann. Kumusta kayo? And to all the Juan family, Mami Nita, ni Romel Legaspi, grinitak pa itatay, the Benka, the Shasha. Hello, kada kayo amin nga kakabagyak. I love you all. Ano, kumusta ka Mary Ann? Kumusta kayo ni Romel? Naman tikinan nyo itatan. Siguro naka-break di gito'y kakabagyakan gagayem tayo iti FB. O, DJ, di ba? Find meaningful work. Give your dog a real happy life. Di gito pa. So, maruno, if we have material things that we wish to have in our lives, if we want some adventurous or lifestyle things in life, we also have igado manong, apo igado kano ti sida inda Mary Ann ni Romel Legaspi. Apo, good for you guys, nakaigado kay manan. Naimas deta with the piping hot rice. Apo nagimasan. Dati kano pay. Aguri ka, o sige nga Rod, sakbay nga itakel tayo dito guys, I need to have a commercial break. Kat iti pa nagsubli tayo kidati programa tayo nga anya aya. Danggan tayo dati last. The last leg of my show will be, Anakadi, what are our aspirations? What are our needs? What do we need? What do we aspire? May panggap iti health. It will be health related. Di kita wish natin, iti health aspect tayo. Iti panagsubli. Dahil ito'y programa tayo nga very informative, numaminsan nakawinwindang, numaminsan nakakavaliw dahil veking-veki si Inadi. Iti panagsubli, dati programa tayo nga, Anya Aya! Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung TV kos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro
nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol, bimaba, nagnormal apo. Iso nga, da kayo apo, padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos. Napintas apo. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Adaak pa ila dito yung apo. This will be the last part of the program. Nga anya ayaw with Ina D. Hello, hello. Kim Mamakam. Ni Weng Alejandro. Di ba? No, minsan nakasursurun ko na. Ano nakasursurun mang Leilani? Kidigita yung top topic ko. May pagabdya aso. Uno dya pusa. Ano ba? Ano ba yung... Ano ti pakakwaam? Kidigya nga imbaga. Basta ibagam tulatan. Let's go now to our after the lifestyle. After digitay lifestyle check tayo, let us now go, no mamisa nakasusok na, let us now go iti health. Health-related things that we want in life. Digitay apo ka randomly nga na survey, kadigiti tattao, no anati kayat da. Deto'y kanong ti kayat da. One health things, kunay na, to grow old without losing your mind on control and control of your body. One, dete kunay na, forever young, I want to be forever young, kunay na. Nga dete uray, if you, tingamin uso itata guys, when you reach, adapay ngamin juvenile. At the juvenile nga diabetes, you have your juvenile high blood pressure. Ubing pa lang at the diabetes nan. Ubing pailaang, yeah, it happens kasi naalala ka nanang na, DJ diabetes na. Ubing pailaang, ada nakaalan iti AIDS. Kasi ninanang na nakaalaan na DJ nga AIDS, diba? Good hello Rica Grace Mariano Esteban. Hello, hello. Itatan, kaya tayo, we want to grow old with our loved ones, kaya tayo iti agbyag even to the fullest nga healthy di ngamin nga awan iti rinaen na nga nasakit ti tumang na, di ba? Mary Ann Del Prado Juan nga hanta yung agsaksakit kaya nga sawan. Live life to the fullest nga literal. Dito ag-travel tayo nga uri 75 ton nga awan Alzheimer's disease mo, nga awan iti hereditary disease mo, awan digit jay, awan digit autoimmune diseases mo. Oh, but when you reach 30, 35, you start to have your maintenance medicines already. At digit na nga to ti para high blood, para uric acid, pagpababa iti dara, pagpababa, at dapat agpangato kas dyan. Di ba? We want to grow old without losing our mind and in control of our body. Dati, not pigsata, idi 18 years old tayo, kasi depe lang ti pigsata tayo, now that we are 80. Di ba? Nagpintas. So we need to start, iso nga di kita anak tayo apo, hantayon nga maaramid di jay, because we are already here. Thanks be to God, awan pa'y maintenance ko manong. Wow, good for you Mary Ann. Sana tuloy-tuloy yan and please, maintain na rin yo. In regards to Mama Nita, maintain na rin yo tikina healthy yo and let's go for organic and veggies muna. Next. To recover, kunana, if you have diseases, kaya tayo, iwi-wish tayo tibagbagi tayo to recover from painful or debilitating disease. What are these debilitating disease? When you have arthritis, my God, nagsakit di kita ramramay mo. Nagsakit pati likod. Every joints that you have, nakasaksakit. Every now and then, you are stressed out, ngumato BP, ngumato uric acid mo, tapada kamot, nga nalaing nga mangan, hanpeg tipangan ngamin katao, no ngamin dado mga kasakit, lamot pa di tado man ni inadi. Agsasarita ag itibagbagi. Tasya no daduma, wala rin akong discipline. I get to eat a lot of sweets, into no madamdama, ag UTI kan. I still try to move even how painful manong, yes, agpepay sudeta. I feel you guys, kadigiti daduma, nga maka-feel, digita, arthritis, my God, it's really debilitating. Haan na ka nga pagpagnaan,
bedridden ka. At it's very painful. Kunana ti Google Apo. Kasi ja maala, di je usto nga term, no kasano iti pigsana, no kasano iti ka sakit, iti arthritis, amuyo ti kunana, the arthritis. The arthritis, it's just like you are being, ano na ganan, na matuntuno ka, iti flamethrower, na bzzz, kunana. Diba? Hi, Christopher Mariano. Jao is also watching. So, we wish to recover from any debilitating disease. Kaya tayo nga maagasan. That is our wish. Dete kayat tayo itibiyag tayo. Dite kayat tagsakit, right? No diyo kayat tagsakit, refrain from eating. Kung na man lang, easier said than done, tapati ni ina di matatangkan mo ulo ng daduma. Hindi nga, amen? Not die, kunay na. Not to die from a painful or debilitating disease kuna na pay deto. Sapay ko mata, hanga matay kano da tao. May panggap iti sakit nga maibedridden kan. Sakit nga halangan ay bedridden, very unfair pay ka, digiti tattao nga mga alaga king ka, taidi ka ubing ni ina di, napalangguad mo. Diba? Nga ni ina di, hana makinit kita ti lifestyle check na, nagsigarilyo, nangantiletsyon, deta. Tapos, ito yun apo Diyos, awan pa iti urnong na, kaagsakit, nagrigat ti agsakit guys. And to die without anything nga mabalin mo nga i-impart kadigitay mga lagan to king ka. Because, nabaybay amot ti bagim. That is really the hard part. The hard part. Deta. Deti pay, to have plenty of energy to enjoy its day. Nagimas aya, dati iwiwish tayong sapay kumatain tunubigat. I hope ko na ni Louie Morales, tunubigat, makalako akpay laeng, kadigite merchandise ko, adu pay lang umay gumatang kanyak, makapag-work akpay lang ko na ni Merean ka ni Romel, makapanak pay laeng mat ag-duty ko na ni Ma'am Nita, digiti mat daduma ni Joel mapamut agubra ni Manang Susan makapagpasada ni Doc Honey mapan mag-seminar. Digiti iwiwish tayo diba to have that energy every day. Digiti may nga wish tayo. Dati pa, to age gracefully without wrinkles and without going bald. Oh my God, Diyos ko. Sa bagay, nasa ano yan, we wish to have full hair, naka-full hair ka, hami-hami nga lahi iti agbabald, uno dete agkalbo, guys. Our wish kat to age gracefully. What does it mean? Is it superficial? Mukha? Hantayo kano nga, ayaw din nating magkaroon ng mga gatla sa mukha. Teka no kaya ta wrinkles. Di nga mean, kasi adamo veven tayo, oh my God, I'm 50 years old. Kaya I want to age gracefully. I want to be young forever. I want to live forever young. Kunana, di ba? So, kunana, that yung apo nurse ni Mary Ann is stress-free to have full hair and wrinkle-free. That's it. Agpepeso deta. Umuna, ag-manifest dito yung mga men. Kukunot noo, adaba si kanya ko na because of my aging. Si ka Mary Ann. Medyo naratela ni Mera anta di kita kanuto di kita adamo ring wrinkles kun kasin di ba I'm aging but I am aging gracefully di ba without wrinkles and without going bald ay nagsad find a way to enjoy exercise kunana to find a way ka no kita tayo ti chance ti tempo na nga datayo kat makakaroon din ng time to exercise di ba. You still look young manong ko na ay feeling ko lang I am your anti-feeling na manong mo si ka Mary Ann pero I am not denial that I am already getting old, di ba? Ganun lang yon. But I was able to embrace my aging and I hope I'll be aging and dancing gracefully, di ba? And last but surely not the least, kunana detoy.
finish a marathon ko na. DJ, dati kina alerto pa lang tibagbagi tayo guys. Dati kina alert, awake, alert, alive, enthusiastic. We are still enthusiastic to live every day. We are enthusiastic to we look forward of things. We look forward of doing things. Kunan. Kitkitaan tayo itibagbagi tayo nga into no bigat, napintas tiririingan, no pain, awan arthritis, full of energy, full of energy, ready to be radiated, kadagiti tattao, full of love, di ba? Live life and love. Kunana. Live, agbiag tayo, in accordance to God's will. Kan aming nga panarusuro na, live, life, agyaman tayo iti biyag nga inted na, and then we enjoy our life. We need to secure our health. We need to kitan tayo tiba our body. Dito aspirations tayo, iti pamilya tayo. We look back, we give back, and then love. Yun na yun. To give back, to look back, nga datayo, we are created by God, and what is more satisfying? What is more satisfying is to live full of life and love. And you get to share your time. Kadagiti amin nga tattao, nga asidagking ka, kandagiti pinilim nga tattao, your friends, nga ayatem forever. Hindi ngamin, detati nagbalin nga one topic, one episode tayo with Ina D para kidetoy programa tayo nga anya aya. So, thank you very much. Thank you very much kada kayo amin gagayam ken kakabsat. Dagiti amin nga nagbuybuya, dagiti amin nga nagdengdeng kidati programa tayo. Deti payla ni Ina D for anya aya itoy RPN DCRL 639 kHz Radio Ronda dito'y Batak Apo. Dito kat inaldaw tayo nga kwa, and hope to have adumanen nga topic tayo into no sumarunong nga programa tayo para iti anya aya. Thank you so much, and bababu. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siak ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamo po, nga babay hindi pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension.
Ngayon nakita kada iti tibikos, kaya iso iti nakapalagaan, kaya nakatulong gapo iti ananayin ti bagi. Malaksit kireta, iti naminsan nga rabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni misis ko gapo tanging matot dara na, ginurnurak gapo tanay boss. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kaskanyak, agusar kayo iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Bababu, bababu. Anyaya. Anya-aya. Anyaya. Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi Runity ken Honeybee kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.